kini bagira ntogwe yashishikara yaje niwe shishikire ngati nkubasa kusisikara umukozi mulungi nkanya nisisikara ayi nyo abana babishikine bahereza advice bihwire byonna bihwire ebikuturusya bihwire tugasimbire kuba basinguziye bihwire byonna bihwire ebikuturusya bihwire turiho kuba basinguziye. Kole Media TV, thank you so much for watching. Mwebare kutukunda buzima ijuka tukusubscribinga otworeke rukundo. Amazina ndi Joanna Natayayiso mjenyo mjenyi na kwachira amazina ninye nachira mazina rwanyeta Giant Fina ndiyo mweshongozi nibanzara ntunga murahama kandi ndi n'umushubuzi uriyo mushubuzi ico kanikirungi munonga hati Giant Fina katutandikira abushubuzi ninyenda ompaburireho habeshongozi ninga ba celebrity abazani ba filmu nibagira mbu nibakuma brand banga kukora iwe no ikirizana no kuma brand okanga kukora ninga kutambuza bicyori ninga shi kutambuza amahuri ntabo kugira no kuma brand think chikirizana na checho cyo kugira ngo umuntu koro ryo mweshongozi ninga ryo muzani wakatemba ngo shange ngo no besingira shana wano ofuna munonga konka wano manyangu no basa kufuna yakanda karimo kokora ni cyendo kakore kuba ni cyurunji okay ni cyurunji kubaho na side income. Okay Giant Fina, music wamara mbwire ki namare myaka 5 mu kweshongora eshaheje nyine byeshongoro nyamwinji byeshongoro nyamwinji ni byeshongoro ki byo kweta hit byeshongoro byanje biri hit eshaheje arimo cyeshongoro baceta bihwire kiriyo mbantu nukitambura cyeshongoro kintu cya message urukwenda kukireba no za YouTube oteka amazina ganje Giant Fina cyeshongoro kireba okikurikiza wasimonyeta nchitera. Okay Giant Fina ani birungi kibyofuniro music industry ebirungi bifuniro music ne byinje munonga konga niza kohereza yobishado echo kubanza cyabyo nafunire mwaka sente echa kabiri nafuna mimikago echa kashatu nafuna mukushanga to kubasa kutina kwetina ori inkombantu. You're proud and you have pride. Yes. Chitegera. Okay. Giant Fina. Ekindi obwire bwo maziro music. Wangira ne myaka 5. Wa evaluating ninga shiwareba kurugenyuma na hati uwaika noreba music yitwe ya sachura. Niwe yakwisa noreberiye to mu Uganda. Music ya sachura timbi ekikuru no kwereza abantu ekigizire ki ekibari kukunda oyine kuba no gendera kintu kugendera seasonale no kuboine no gendera season you have to have season. Yes hatu no shanga ko bwire bwa katugere ngo bwire bwa Christmas abantu nibabari bingi bo kuchakara so hatu ko kuterejesha ngo kintu kikugenderaho Christmas no gigoba ninga sheke enkudi ori kumanya ntabantu nibende enkudi. Okay. When wagira aba musicians batere byeshongoro according to seasons. Okay. Oyino mushija tinyine mushija kandi tinkuronda mushija ndije you're contented. Bugambo bubiri ninga shibushatu hariyo mwana wo mushiki ariyokwe ntakagirokwe ni challenges zo kubugana nko mwana wo mushiki ariyo music industry. Challenges zo ziri muni nyingi munonga konka bantandikira ariya no basa kore cyeshongoro cyawe kibonire je challenge yo kubanza no kore cyeshongoro cyawe kibonire okitwara producer kukitera radio producer na inde sente omwe na kasente tokine okwata ko wafuna cyakahereza producer ureba nagwe bitakurugamo atuyibuza tweshongore kiya tukoreki ekindi kweshongoro cyeshongoro no mangu noza kwiha musente kando kazirinda zikabura ejo nayo ni challenge nga business ezindi so ko no tegereza konka business ya music tukujya ndo kutegereza konka gayo no teka munonga akano basa kujya kankore cyeshongoro ntegereza no tegereza otatiremo
mbwenu nizo challenges hati omwana w'omushiki aryokwe nindebo lyo omukyara ningasho omukyara aryokwe nomuhabuhabuzi iki hakujoininga music industry noreba abana babishiki twajoininga music nibagira ntogwe yashishikara yaje niwo shishikire ngati nkubasa kusisikara kazi mulungi nkanya ninsisikara ayi nyo abana babishiki nembahereza advice ninkugira ngu waronda kwija mu music ijo gyeteekateekire music tokuza kumara gije otyo otiine sente noteekwa kweteekateeka okija okamanya ngu hati naaza kweshongora kandi nyine ebi ndakozesa tokuza kumara garugoko okija nooza kukora ekyeshongoro kandi otiine zirakyongereyo nooza kukoma kukihurira omu rwendo nanka n'omu simu yawe ningasho mu radio ye nanka ni TV yo ningasho kibiko mu kabado wawe so mbwenu ngenda nkoraze kwija ijo ina mani gono beno mango yine ezo kutamu okay aha Gianfina ori kuhendera ninyenda oyakureho abantu abariyo nibakureba abakufollowinga obaherezo nakagambo kamwe ninga shibubiri waheza ompe nakapera ka ekyeshongoro cyawe cyo kusinga kukunda ninga cyo kumanya nti kine vibe yama abantu banje bariyo kwenemba musya enshonda zona na mnonga abantu bantunga mo wituru hamaho ngarakanda mutya bashubuze bagenzi banje naba fans banje bone yimuri omunshonda zona nimba shabangu muza YouTube channel yanje musubscribing music yanje mu downloading kandi nyahire yo kubahereza ninyeshongora music nonji iwo utakagirebe za YouTube kare akapera tukusibura akapera kecheshongoro ha bihwire bihwire byonna bihwire ebikuturusya bihwire tugasimbire kuba basinguziye bihwire bihwire byonna bihwire ebikuturusya bihwire turiho kuba basinguziye tata na mawe bakanzara abantu munsi ntakukimanya nkakura ndikweta omwana bakanyegese mitwe no kukunda abantu emyaka egenzire nakura abazire nabareka nazakora konka abantu abunarebire kare na tata na mawe tibo bahati. Okay, yabari Gianfina, thank you so much for watching at following subscribing toreke rukundo and love us. A very blessed day. Bye bye.